Hi guys, welcome to my channel. So this is Jhay. So ngayon papakita ko lang sa inyo yung bagong lilipatan namin. So tapos na yung pintura niya. Actually yung labas lang yung pinapintura namin para gumanda. So ipapakita ko lang po sa inyo. So, el afuera aquí canato, ¿no? Puede ustedes mirar, limpio ya el piso, ya manda kita ko ng mga daan tiles, cover ya manda lang kita sementa derecho. Cover ya manda tamin kita pinta gray kunal di aton pader. El grotto di aton. Yan, ese. Manda yung pinta negro adentro kasi chinis yung mga panaki mga hook pone kita Christmas lights, solar lights kel. So si noy maya solo que el arde para de noche para tipid kita ng kuryente. So chine kita mga syembra, chine mga syembra pero ay syembra pa syempre kita kasi mucho kami syembra donde kami estaba. So ese namanda kita pinta gray kunal exterior di aton kasi so bonito yung kasi di aton nuevo casa entra kita adentro na pa kami limpia so ay lamang pa yung kuno din yung mga hermana siguro na Sabado ay anda kami ang para limpia ko neste so esta pinaka living area di aton living room. Yes, chinek kita escalera, spiral stairs pa arriba. Creo así kalayat pa no, pero ese area ali el queda di atun dining kasi Taki gani di atun mini kitchen. So area siguro ay poni kita jutay mesa, yung bidali di ba di miyo kwan meter stick para kung era yung kele medio cosa largor kay kere yung kumpra kitchen carpet para po kita di para tapay ese mga kasi no may kita manda naka vinyl kasi so no may kita manda kita ko ng vinyl chine man yung extra linoleum so tapay lang kita si de linoleum para keda bonito. So, ese chinele cabinet, although, okay man siguro si chinele kita extra sen, in a few months time, siguro pwede kita pinta si otro color, para man match ko na dito yung exterior. So, steady yung banyo, ese.
So, nisita lang kita limpia. Siguro mang Clorox kita para kay ulit blanco, no? So, ese. So, mas grande, este banyo aquí, mas grande kontra ko nakal banyo di amon ala donde kami estaba. Nisita lang kita limpia. Ese. Parte mga lago aquí. Mira kita. Ese, parte lago. Este es un cuarto. So, este cuarto vamos kita hacer el diaton como stock room, pantry area. Grande ele. Actually, pwede ele kwarto gayon. El caso, may kasi bentana. So, daw sinido kita aquí adentro siya si kita yung kwarto diaton. So, ya pensa yo kasi lang kami sa stock room, cover, pone kami aquí mesa, para ali también prepara el cosa kita mga si chene kita kusida. So, mira, ustedes na mi vlog, siguro by May, chene yung mga kusida estaba aquí na nuevo casa diaton. So, Olet el diaton dining area, el diaton living room, subi kita arriba. Ese kali man di si man deliver aquí diretso yung deliver el diaton pang dining chairs and table. Libre lang te kay chene un border ya sale na yung maya karga ko nese. So libre ya si diaton cabinet aquí. Pensa kaniyo po ni tamin ala dentro nakaluno kwarto. So, subi kita arriba, no? Para dali con ustedes mira cosa itsura ala arriba. Bene, subi kita arriba. Spiral, al stairs di aton. Amo lang, tapensa yung malisod galit ki asi subi al di amo mga orkan. So, naka-vinyl tamin aki arriba. Mira, ustedes. Naka-vinyl, chene kita mini chandelier. O, diba? Pero bonito, nisita lang kita limpia kay medyo maguling niya, So, saka kita limpia kita para kita mas bonito. So, un kwarto aquí. Grande, So, tapensa todo lang kami aki arriba. Side, mga mujer. Side, mga hombre, no? Chene kita bentana. Pwede tumira allá afuera. Kapag mucho kita mga cabinet aquí. Mucho kita storage. Todo sa storage es ali todo, entero. Antes, pwede eras poner el aircon, kaso sarado ya kay chine otro building alya. So, sarado ya. So, si kaya kami poner aircon, more or less, aquí na bentana sali, stegali al adelante, tapos ustedes mira ko na grotto, no? So, guys. So, el nuevo casa de aton que onde kita ay queda. Kaya kita, guys. Pwede ustedes mira di amon spiral stairs. Kaya kita. Hinay-hinay. Timora. Kay kita pa ba ako, no? Ay, rolla kita pa ako. Sini kita bench aquí. Daan niya tayong Taki. So, keryo, tapin sa pinta lang kita kung nesi blanco po ni kita la puera. Sini aquí kay prospero. So, nisita kita buta ko nese kay malas to si Ansina. Tapin sa'yo. Posas tiles tapin sa kasi yung pinta yung negro ko na di amon main door. So, bonito kaya kal si Pintay Negro, no? No main door di aton. So, Olet estel afuera.
Chini kita mga galon estaba tayong secundo dueño del kwan este unit kasi ang init. Sorry. Yung kaliente. Yung reba, alas 12 kasi. Alas 12 galit mo.